Duond bura mar ODM imiyo siem ni otayiero mag kor gwenge yo makare kendo kik choch yierono. Jokanyo mag ODM bade ma Nairobi ni kod romo imaradaima gie sani. Wadani mondo mi watude achiel kachiel kod reporter mar Walter Nyambaga mar mondo mi omiwa chal mar romono. Walter, kamora mora ma intiere kata ageno ni intiere imaradaima nyalo mana nyiso ni to en gi kar kanye kaluwore koda romo ewi yiero mag duond bura mar ODM ma ochan odiochieng' makiny. Wach mane madhi nyime kama intiere? Simple Sokenda Kenya mana kiselieko abiro ni kachiel kuwuok e county ma Nairobi kar jot mano ma imaradaima ka romo mar jo ODM osebiro kadhi nyime jogo mochung' malwaro kombe mopogore gi seche gini biro yiena mondo adhume Swahili matin nikech abiro wuoyo kod moko kuom jogo mochung' kalwaro kombe giendi seche moko dhuno nyalo bago matin. Nitakaribisha ni mwenyekiti wa chama cha ODM George Alado ambayo pia yuko kwenye kinyang'anyiro ambayo itafanyika ifikapo kesho kwenye kiti ya ODM County ya Nairobi. Matayarisho yiko salama ama kuna dosari kidogo, George Ladwa? Kwanza mimi naitwa Mheshimiwa Ladwa, na katika uchaguzi ambao tunatarajia inaanza kesho kuna dosari kubwa sana ambao sisi kama wana ODM hatutakubali ifanyike. Chama cha ODM ni chama ambayo kinapendwa, chama ambayo kimeundwa na watu ambao wametoka mbali, na kuna dosari ya kwamba wameleta wale returning officers arrows na wale wata conduct grassroots election kule chini, kutoa wale wajumbe ambao wamekuwa hapa awali ndio waweke watu wao. So wameleta mambo binafsi kwa hii chama chetu cha ODM, na hiyo ndio tunaona dosari kubwa sana, kwa sababu National Election Board inafaa kutoa ROs kwa kufanya uchaguzi, na ile kitu wamefanya, wameleta ROs kupitia mtu fulani ndio arigo watu wengine out wapevwe kwa kuleta watu wapya ama wale watu watuelewi. Kuna wale tayari walikuwa shatoka ODM hapo awali na walionekana mchana wameenda kwa vyama vingine. Kwa nini sasa wamekuja kwa ODM na wanaungwa mkono through National Election Board? Kwa hivyo National Election Board na pia ile board ya Nairobi ambayo imewekwa conduct elections za Nairobi wamechukua side kuappoint wale maaros wale wa pale chini, kupea wale candidates ambao watakuwa nasimama pande ya watu wengine. Asante. Kwa sababu ya muda, huenda kuna mazungumzo ama maelekezo yoyote imetoka katika bodi ya uchaguzi ya ODM? Bodi ya uchaguzi ya ODM inapiga kifua, haitaki kusikia wajumbe kwa sababu hao ndio candidates wote, na sisi tunasema kama hawezi kutusikia, kesho watafanya uchaguzi wote kwa kufanyia watu madharau. Kwa hivyo sisi tunasema mwelekeo ambao tuko nao ni kwamba kesho tuko tayari kwa uchaguzi, lakini kwa uchaguzi wa free and fair, watoe dosari na tupatie ROs wale wanajulikana, kwa sababu ni kitu friendly, ni kitu urafiki, si mambo ya kifo na kupona. Okay, sawa. Yes. Asante sana mheshimiwa. Nitaongelesha Ochieng Jera mabende en achiel kuom jogo mochung' Simplos kuom the second boko matin. Jera neno kiloso kod ojende mabende wacho ni giikore mana gidwaro adieri ni yiero no dhi timore yo no makare. Erokamano kaka chairman wacho ni kiny ODM upango yiero. Wangisu mokongo kapok aduoki ni George Aladwa ni ok en chairman ma Nairobi, ranji onge man mokongo. Aladwa ema coordinate all the 47 chairmen ma Kenya. To se coordinate chairmen ma Kenya e yo maber ema miyo chama mar ODM neno e Kenya mangima to gi Nairobi. To kanye party biro piny mowacho ni olos county election board. County election board nyaka ng'en gibiro gero chama, ok loso pesa. Gibiro riwo chama, ok loso pesa. Omiyo nyaka ging'en ni samitimo yiero to yiero en itime in a conducive place, conducive manner and conducive way. Miyo kasta tiuke weche mag kwe madhi ina achiel kuom jogo mochung' madhi laro kom mar women leadership. Nyaka chop seche gendi ikruok mane untiyo kod geno mane muntire godo? An kak iluonga ni Mheshimiwa Catherine Okoth, achung' e kom mar mine mar ODM Nairobi, to achung' e tok Aladwa. Aladwa e jatenda, to wasetiyo kode maber nikech onge kaka koro sani wanyalo gole e komno, to jok madwaro kombe go gin jok mawewa wa campaign ka waseyudo kombe to giduogo. Taladwa to tho kodwa nyaka nene. Koro mane momiyo anane toke nikech ochung' gi party
baba kowacho ni right to Aladwa timo right. Kamano kugie seche gendi kuna kani thuolo obedo matin makmana ni pod wadhi wiro dhi nyime. Koro la mwisho bwana Aladwa, inatakikana uwe na amani kwenye uchaguzi huu. Utuhakikishie kwamba chochote kitakachotokea kama wewe mwenyekiti ambayo huenda baada ya uchaguzi na hata baadaye bado utabaki kuwa mwenye ODM ambaye anapenda amani, utuhakikishie vijana wenye watakaribia siku ya kesho kuanzia asubuhi. Kesho tunaomba amani kwa uchaguzi wetu, kwa sababu hii si uchaguzi mkuu, hii ni uchaguzi wa chama na sisi ni wanachama, tunakutana kuchaguana. Na kwanza mwelekeo wa chama katika uchaguzi ni consensus. So kama kutakuwa na consensus, hakutakuwa na vita, kutakuwa tuna amani, na mimi naomba amani kwa vijana, wa mama na wazee, lakini kuwe na uchaguzi wa free and fair. Simpros mane kaka chal nitiere kandi yena mura duko mi kaloro ni pod weche ng'eny to kuonde ma bende wando mondo wachope bi pod lach gi seche gendi mane chal mantiere kendo bende wakwambo mondo winj ni to jomoko ni kod ywak machalo nade e duond bura mar ODM. Erokamano ahinya Walter Nyamaga, kendo ang'eyo ni kapok iwuok kanyo kata poni kisewuok ang'eyo ni in gi tudruok malach koda jotelo mar jogo eko ma bende tayo chenro mag yiero mar ODM mar mondo mi giyange ni kata bedo ni jopiny ywak kaka duond od bura bende giseloso chenro e yo makare. Nyakoromogi